Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku bereykum gudarê dike selavre ji hurmet ji bo we. Ev dixwazim îro bala we bikişînim ser mijarekî girîng çima li welatê ku xelkê wan Musulman e xêr û xweşî, edalet, emn û îstiqrar û selametî ba aştî tune. Çima welatê Rojhilata Navîn bi paranî di navan da kîn û nefret û edawet û dijminatî heye. Ji bo xatirê ku em viya jiviya fehm bike divê em li gora Qur'ana pîroz li du grûpê însana mêze kir. Di nava însana da du grûp hene. Gava ev her du grûpê hanîna baş bin. Li gora ku Xwedê Teala ji wan xwestiye êrk û wezîfa xwe bijî bînîwerin û kar û xebatê xwe bi rêk û pêk bikin. Wê şaxê dibe sebebê xêrê, xweşiyê, belabûna xêr û xweşiya nava civakê, biratî, rahmet, bereket, şefqet û edaleta nava civakê. Gava ev her du grûpê hanîna li gora ku Xwedê jê xwestî êrk û wezîfa xwe bijî nênin, karê xwe bi rêk û pêk neke, li gora hewa û hewesiya nefs û şeytanê xwe tev bigere, wê şaxê dibe sebebê nemana xêr û xweşiyê, dibe sebebê nemana edaletê, dibe sebeba belabûna kînê, nefretê, dijminatî û edawetê di nava mexlûqan da, di nava însana da, însan ji rûyê wan da bi hev dikevin, dijminatî bi hev re dikin. Ev her du grûpê hanîna yek jê serok û serwerê Musulmana ye, êdû da ew kesê ku wek alim, ulema tê nazkirinê, kesê ku alim e. Dema ev her du kesî hanîna li gora ku Xwedê gotî êrk û wezîfa xwe pêk bînîwere, millet bi wan baweriya millet bi wan tê, millet ji wan hez dikin, tiştê ku ew divê li cem millet meqbûl e, çawa em bibêjin bi edaletin, çawa rast dibêjin, millet jî bi wî awayî li gora wê rastiyê, li gora wan wê edaleta wan, li gora wê merhemet û şefqeta wan, Xwedî li dewleta xwe xwe dîdar dikevin, li welatê xwe xwe dîdar dikevin, li hev xwe dîdar dikevin. Lê gava her du grûp bi gora nefs û şeytanê xwe tev bigere, dibe sebebê hemû fitne û fisk û ficûrê. Îro Rojhilata Navîn were, bi gûê xwe baş bidime. Xwedê Teala di Sûreyê Nîsa di ayeta pêncî û nihadê bawer bikim, serok û serwerê Musulmana di dereca sêyemîn da zikir dikin. Pêncî û ne, dereca sêyemîn da. Ewil Xwedê Teala behsa xwe dike, piştî behsa pêxemberê xwe dike, piştî behsa serokê Musulmana dike. Madam ki serokê Musulmana di dereca sêyemîn di İslamê de tê, Xwedê Teala çawa sadiqê gotina xwe ye, Xwedê pêxember çawa sadiqê weadê emîne, çawa Xwedî gotinê xwe tiştê gotî pêk anî hatî, gora evê Xwedê pêxember tev gerdê wehya Xwedê, divê serokê Musulmana û ulema ew jî aynî wek Pêxember Aleyhisselatu Vesselam tev bigere, bi kêmasî wê rê de tev bigere ku bibe sebebê belavkirina xêr û xweşî. Bala xwe bidê Xwedê Teala Sûrê Nîsa ayeta pêncî û nihada wiha baz kir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû, ey ew kesî ku we îman anî hatiye, etî'ullâhe ve etî'ur rasûle ve ulil emri minkum. Divê ey ve kesî ku we îman anî hatî, gotina Xwedê bike, yani li pê Xwedê emrê fermanê Xwedê biçi ku Qur'an e. Ve resûle li pê gotina Resûl biçe, lewra me Xwedê Teala nedîtiye, em li gora Resûl, gora pêxember, em Musulmanin, em li gora sunneta wî tev digere, sunneta wî ji îcrata Qur'anê ye. Her wisa hûn bi gotina serok û serwerê ji we Musulman, ne ê sosyalîst û layık û demokrat, em behsa wan nakin. Ew serok û serwerê ku gava problemekî derket, wê problemê wê pirsgirêkê erzê Qur'anê û pêxember dikin. Em behsa wan dikin. Vê gotina wan bikin. Sebep çi ku Xwedê Teala serok û serwerê Musulmana di rêza sêyemîn da bi xwe pêxemberê xwe re zikir kirî, lewra ê ku piştê pêxember edaleta İslamê pêk tînin serokê Musulmana ye. Êdû da alimê ku tê gotinê warisê pêxemberê divê ew jî rênîşanê serok û serwera bide. Ne li gora siyaseta wan elmê xwe bifiroşe, ne ji bo şan û şohreta xwe elmê wan xwe bifiroşe. Lewra Xwedê Teala divê jî çi di Sûrê Nîsa ayeta
دایتا به هشتی و هفته دویجه و من استقو من الله حدیثا ما خبری کشی خود تعالی راستره کبا خود تعالی وعده کی دابه وعیده کی دابه سوزه کی دابه گوتنی کی قصی خود تعالی راسته و من استقو من الله قیلا گوتنا کش گوتنی خود تعالی راستره هلبت راستو گوتنی کسی جو گوتنی خود راستو درستو تنی لورا خود تعالی بحثا سروک مسلمانا بنابی خو نوی پیغمبر بحث کریه جبروی خود تعالی جخوید خوزه دوی إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس هم عدالة حكم بكن هون أما أهلي وي دبي أهلي كار هون كار لغورا اللياقة وأهلية دابش بكن هون جكارا الإنسان بجارا نج إنسان را لكار بجارا بلا خبدي فرقه كي مزن هي كو إنسان هي جبو إنسانا ام به ج کاری که کو نه لایقیه که به گوا تسلیمی ویکر و شغل درجه یکم دا به عدالتی ورات کرنه درجه یکم دا به عدالتی ورات گوا ته کار نه دا اهلی وی ته کار نه دا پسپوری وی ته گوا یکم دا ته غلطی کر سرو کو سرور مسلمان غلطی کری جبروی جو شو واج گابه چخوا باوش دا تر خراب ده لورا دست پی دا گوت بو سروک و سرور مسلمانا دبی تو کار لگورا هیگنی و قابلیت بده انسانا جبروی خود تعالی دو سوره سات دو سوره سف دا آیت دو سیاده و بعضکه دبی یا ایوها الذین آمنون ای گلی کو ایمانانتن لیم تقولون ما لا تفعلون چرا تشتی کو هناکم دبیجن کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بغضو هرسو خزبا خود تعالی مزن دبه بوی گوتنا که هون دبه که هناک لورا گوا خود تعالی به سروک و سرو گوا بخو پیغمبری خورا بحثا ام بویجن سروک مسلمانا دکه سرور مسلمانا دکه ناو گوتنی شاو پاشای مسلمانا آی جهبه فعل افعالی جهبه سوزا تدادی تو سوزا خواب جیبنی واره ومن استقوا من الله حديثا قبل خدا دبي كي جو خدا تعالى خبري كيش خبري خدا تعالى درستره ومن احسن ومن استقوا من الله قيلا قلتني كيش قلتني خدا ام بي درستره قبل تا بفيارا ذكر دك دبي قلتني تا قلت فعل تا مينويبه تشتا كنت ناويج نك سوز ندم ناو تشبه خاطر رای قزنج بکش بو کتبه اقتدار هزار ورو دروی سرگو سروری مسلمانا بکه هزار ورو دروی بکه و گا بو اقتدار جبیر بکه او سروکو سروی بو شکلی بو سروک مسلمانا او کسی بو شکلی بو سروکو سروری مسلمانا و شاغي او دو سبب فتنه سبب نمانا عدالتی آدو دا دوی گره علماء گوتنا خبجی بینواره دوی علماء نل گورا داخواز و خواسته که سروک و سرورا اسلامی شروع بکن دوی راست راست اسلامی ببیجن سبب لرتی گوتنی که علماء وارث پیغمبره گاو علماء وارث پیغمبره با پیغمبره لگورا عرف و عادت جواکی آوی و دمی دین خودی را خلوخاری ندکر لگورا کو عشیداوی اقرباوی زنگینی و فقیریت دین خودی تالا کرتو پانو ندکر کنو زیده ندکر چه با او دکود سبب شيء مسخواتات سوري حجرة دا دبيجة دبي وعلمهم بالزانبة أن فيكم رسول الله دناب هذا رسول خدي هي يعني رسول خدي ناب هذا بوين راي دبيجة لو يطيعكم في كثير من الأمر أي دا بري كارو عمل الدنيا دا بقوتنا وبكرة لعنتم هنا تكتنا زحمتي فلا خبتي پیغمبر جبوكو حقوق اسلامی جبوکو عدالت اسلامی جبوکو بجیبه و گوتنی خدا تعالی یکسر دو گوت لگور عرف و عادت جوهی و خرسیان و مشرکی اقربای خود هم ندگردیا امر چوب ویدو کو ایرو پیغمبر نامه دا تو نیه لی قرآن نامه دا هیه و سنت دا پیغمبر نامه دا هیه اگر عالم ورسه پیغمبره به چوا پیغمبره بگوتنا وان ندکر ام بی خواهی تعالی دوی ای پیغمبر بگوتنا و بکرا هنوتی که تا زحمتی ویجی پرسکده که وارا چاره ناده دیتنی ایرو علما جکو وظیفه خواب جینایده
لگورا امر و فرمانه سروک و سرورا سیاست مدار رنگ ده دین دو گوهرین بلعمتیه دکه دین خودت آل راست نبیجه و شاقی باوریا ملت به آلمان نامینه گوه به باوریا ملت به آلمان نما دین خودی نامینه گوه دین خودی نما علماء و سروک و سرور مسلمانه وصفه خواه ناینن her dve sedemi fitneyi sedemi kini, boğzi, nefreti nabara halkeda. Xwedê Teala bahsa sebte serok serverê kesê ku serok serveriya Müslümana dike. Xwedê Teala bahsa we di Qur'anê da di rêza sêmîn de behs dike. Çawa Xwedê Teala rehman di dünyayê da rizqê Müslümana, Cuhiya, Xristiyana, Ateîsta her kesî heywana dide. Nave hûn kînû ji milletê xwe qismekî milletê xwe kînû nefret bike. Terefdarê we, alîgirê we, partiya we, hizba we serçava sersala temamê derfetê dewletê pêşkêş bike. Qismê dinê de ji temamê derfetê dewletê mehrum bibîne. Neve sebebê ji ber vê yekî serok û serwer dibe sebebê fitneyê. Eğer serok û serwerê Müslümana gotina ku divê ji wehda ku dide soza ku tu dide pêk bînî were û ulema rastiyê bibêje xêr û xweşî navxatiya bela dibe, edalet navxatiya bela dibe, wek hevî navxatiya bela dibe, xel dibe bira. Lê gava her du wezîfa xwe pêk neyne dibe sebebê fitnê, ficûrê, fiskê, edawet navxatiya bela dibe ji rûyê wan serok û serwera dayê. Rojhilata navî mêze bike gotinê min wê gelek tişta ji we re bibêje. Heta carek din bîm di xêr û xweşiyê da Selamu aleykum ve rahmetullah belakin. Belakin van sohbetên belakin ê zira nagê we.